Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, abari muri Afrika, abari Europe, Aziya, Amerika ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije twifuriza kugira umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bitewe naho umuntu aherereye ku mugabane ariho, dore ko amasaha yacu twese atagenda kimwe, kuko bamwe ni nimugoroba abandi ni nijoro bitewe nuko isi ikiranuye. Rero ibyo ntitwabitindaho. Rero turabaramukije mwese tubararika mu makuru yacu y'uyu munsi yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Iyi niyo tariki ya nyuma cyangwa n'umunsi wa nyuma ufunga uyu kwezi kwa mbere, tureta tuja mu kwezi kwa kabiri. Rero turabiyegereje mwese kugira ngo tuze kubana muri aya makuru yacu agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko mu Minembwe cyangwa muri Haut Plateau hameze aya masaha, mbese situation uko imeze kuri none. Hanyuma turaza kwikubita hariya Uvira ndetse na Baraka na Fizi, turaza gusoreza aho ngaho rwose mutimukikwe, murekereho urushinge kugira ngo amakuru yacu muze kuyumva uko yakabaye. Tunabasaba mwebwe mwaba mudukurikiye bwa mbere kugira ngo mwihutire gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'urimo ukoresha, kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho ku gihe ndetse no mu buryo butabagoye. Mwebwe mwamaze kubikora ntituzahwema kubashimira kuko muri abantu b'ingenzi rwose. Turabashimiye cyane, muzakomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric, nk'ibisanzwe niwe mugiye kubana. Reka duhite duhera amakuru yacu hariya mu Minembwe, hariya kuri territoire rwose. Hariya mu Minembwe niho tugomba guhera kuko n'itsina rya benshi, niho twese abenshi twataye iminyonyo. Rero ntitugomba kwibagirwa, ntitugomba no kuhasiga mu makuru, kuko jewe ntuzumva nasize hariya muri Haut Plateau, kuko hariya niho ku isoko rya benshi kandi n'ikibazo kihabaye twese kituraza kwijoro kiratubabaza. Rero kugeza aya masaha umutekano wabo tumeze neza rwose. Umutekano wa hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo tuhagaze neza nabuke, kuko wa mugambi wa leta umaze imyaka 9 uracyakomeje. Leta ya Kinshasa yashoye intambara ku bwoko bw'abatutsi bari hariya, aribo banyamurenge bari hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo kuva 2017 aho bagiye borganiza abaturage baturanye n'abanyamurenge, mbese abaturanyi babo, abapfurero, ababembe, abanyentu ndetse n'abarega n'abandi bose barihuza, bahuza umugambi kugira ngo basenyere abanyamurenge, babirukane mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo, aho abanyamurenge bose batuye ngo babajane i Rwanda, kuko nibyo bakunze kuvuga. Uwo mugambi barawusansibirije, urabacengeramo rwose, urabinjira kuva mu mutwe ndetse no mu mano, ubageramo bose. Nibwo batoye intwaro barwanya abanyamurenge bavuye inyuma, basenya imihana, bica abantu, banyaga amatungo. Ndetse ayo matungo icyemeza ko leta yabitangiye kera nuko ayo matungo yose bagiye banyaga yanyuraga mu maka y'abasirikari ba leta. Abasirikari ba FARDC bakanyuramo mu maka bakazitwara rwose, ndetse bakanabaherekeza, habe no kurasa n'amasasu bene ya nyirarureshwa kugira ngo bijijishe, berekanaga ko bashigikiye izo nkozi z'ibibi, basinyikiye abo banzi bari bateye abanyamurenge. Kandi murabizi ko abasirikari ba leta nibo bantu bagomba kuja hagati y'impande zose. Rero babaje Gisegeti aravuga ngo naborozi n'abahinzi, ngo abanyamurenge n'aborozi, ngo n'abahinzi, ngo ni ibintu bagiye bapfa, ngo bamwe boneshereje abandi, ibintu nk'ibyo zo kujijisha. Ariko wareba ukabona umugambi bawurimo hagati. Hanyuma izo nka zose ndetse n'intama byaremwe mu masoko ya leta muri Kongo hose. Izo nka zaremye ayo masoko ya leta Kongo yose uko ingana, kandi bakazigurisha, ntawo zihagarika, ntawo gira gute, barazirya, barazimara, izindi baracyazitunze. Ubwo rero uwo mugambi wakomeje gukura, ugeraho leta izo zihamagara umwanzi, ikamuha kalendare, ikamuha umunsi wo gutera, bakaza bagatera, bamara gutera twirwaneho yabirukana, bakayituruka inyuma bakayirasa mu bitugu. Ibyo bivaho bagahamagara mayimayi, ikaza ikararamwika muri FARDC, igafata amasasu, ikagira gute n'ibikoresho byose,
bakagenda bwaca bagatera, bagira ngo barabarwanya bakabaturuka inyuma bakabarasa mu bitugu bakabica, ibintu bigaragara kandi ku manywa. Rero uwo mugambi wakomeje gukura, leta iruhe yinjiramo noneho ku mugaragaro noneho ibintu bigara ku manywa y'ihangu bakarasa. Niho byabaye ngombwa ko twirwaneho, ndetse twirwaneho yonyine irasa leta irayirukana ku mugaragaro, ikura mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Rero leta yahise noneho ija mu mugambi wo kurwanya abanyamurenge ku mugaragaro, izana Abarundi, izana Tanzania, izana ibintu byose n'abacanshuro bose barahaguruka bararwana. Kugeza n'uyu munsi nibyo biteje umutekano muke mu Minembwe. Rero uwo mutekano muke mu Minembwe uteye gute? Ubu nyine bazanye urugamba rwo hasi, bagerageza guhangana hasi, birabananira, basanga twirwaneho ndetse na M23 n'abantu n'abatala ku rugamba rwo hasi, n'abahanga kandi bafite umutima, bafite n'impamvu ndetse n'ukuri barwanira. Niyo mpamvu bagiye babananira barabagora. Burya baciye umugani ngo uzukirana n'umuntu gusumba ngo ukamutsinda ariko ngo akakuvuna. Rero uko bimeze ubu nyine, kuko twirwaneho na M23 bafite impamvu, barasumba leta ya Kinshasa, bari mu kugerageza, bananiye kubatsinsura rwose, byarananiranye. Amaposition menshi bari baragize ibyananiranye nka za point zero, baraje bayibakuramo. Ta kindi cyatumye bayikuramo nuko bafite ukuri n'impamvu byo kurwana. Niyo mpamvu mwabonye batsinsura ibihumbi byari hariya, hafi ibihumbi 8 by'abantu, barabirukana barabakonera mu Tamba. Si ubwinshi bari bafite, reka da. Si indwaro zikomeye twirwana yari ifite, reka da. Si ubundi buhanga bari bafite, reka da. Nuko bafite impamvu ndetse n'ukuri barwanira. Bararwana, ababyeyi bari mu bitugu byabo. Rero iyo urwana wasize umwana inyuma ndetse n'umubyeyi, tiwahindukira ntiwahunga, uba urimo kurwana, uri mu biti bibiri, mfe cyangwa nsinde, nta kindi. Nuko bameze, niko twirwanaho na M23 bameze, nuko barimo kurwana. Rero kugeza aya masaha intambara yo hasi yarabananiye, yarabatsinze. Muzi ko bazanye Abarundi barananirwa, muzi ko bazanye Tanzania yarananiwe, bazanye abashanshuro bo muri Colombia na Israeli nabo barananiwe, barahebye, barumiwe. Ariko aya masaha ikintu kigoye hariya mu Minembwe ni ibintu bibiri ndetse binarenga. Ikibazo cya mbere gihari ni drone. Babonye ko ubushobozi bwo kuyirasa neza butarakunda, nizo bari mu gukoresha. Bari mu kuzana byibuze ku munsi drone 6 zikirirwa zikuranwa, 3 zigasigara zirasa, izindi 2 zigaja kurodinga, zarangiza zigasanga izindi nazo zishiriwe zigasubirayo. Nuko niko bimeze. Noneho baretse no kurasa hara ku rugamba gusa, ku mirongo y'urugamba. Ubu nyine ko bararasa mu baturage, hagati, kugira ngo babashe kwica abantu benshi bari mu ruvungi. Ikindi tugomba kugiramo n'inama, abantu bagende bagabanye kugenda ari benshi, mugende bagabanye kwicara mu nzu ari benshi, bagende bagabanye kuja mu biriyo, bagende bagabanye kuja mu masoko ari benshi, bagende ibintu byose mu makanisa. Mugende mwirinde rwose, mwirinde, kuko ibintu ihari imeze nabi. Amazi yarahindutse, ntabwo akiri yandi, kuko umwanzi amaze kwidetermina kwica abanyamurenge akabamaraho. Kandi yagize Imana agasanga abantu binutse ari benshi, aho ngaho akoma amashi, abatomboye rwose, agubwa neza, kuko iyo ababonye ari benshi abayishe abantu benshi rimwe. Ni kujya ko dini y'Abayisilamu bavuga ko iyo wishe umukristo ngo baraguhemba. Rero nabo babonye abantu benshi bakabanuramo ari amabombe ya kamikazi akabica, baba batomboye, babagize Imana. Rero abantu bagende birinde rwose ibyo bintu. Ikindi cya kabiri bakoresheje guca amarezo, kugira ngo ibiba byose iriya bibe mu mwijima, abantu bapfe bashire, babomba abantu bamare, amakuru ntasakare ngo agere hirya no hino no mu mahanga, hatagira ababona ibirimo gukorerwa hariya. Kuko ibirimo gukorerwa hariya ni amahano ndobona uko mvuga. Kuvuga ngo leta ishinzwe kurinda abaturage,
leta ishinzwe kurinda abaturage niyo irimo kubica, niyo yabamaze, niyo irimo kubasukamo amabombe ya kirimbuzi. Ni amahano. Rero niyo mpamvu bakupse netiwaka kugira ngo babice mu kizima, bashire mu kizima, ntihagire ikintu na kimwe kigaragara imusozi. Rero ikindi cya gatatu ni inzara. Murabizi ko bafunze Uvira, kandi hari yashize ukwezi kumwe gusa abantu batangiye kubona uko babaho, batangiye kurya, batangiye guhumeka, batangiye kwidegemza, batangiye kugenda bakagira Uvira, bakabona umunyu, bakabona isabune, bakabona isukari, bakabona amavuta, bakabona iyo miti. Rero bongeye kuhafunga, kandi n'ubu nyine ko bararwana kugira ngo bahafunge neza, bamara abantu, babamare mu kizima. Rero ibyo ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, kandi bigoye cyane abaturage bari hariya muri ho plateau. Rero murumva ukuntu umwanzi yahagurutse n'amasasu yo hasi, nono ntaretse, murumva barahagurutse mu buryo bwose kugira ngo bamare abaturage hariya. Ariko ntibizabakundira kuko n'ibindi bagerageje kera, ibintu bigikomeye bikimeze nabi, byarabananiye. Rero abantu tureke guhekera kuvuza induru, dureke guhekera mu nduru, dureke guhekera muri za biracitse, dureke guhekera mu magambo, ahubwo twihine. Twihine, abantu begerane, bahuze imitwe, dushake solution. Nanabivuze mu gitondo, solution ya ziriya drone irashoboka kuko n'ibindi byarashobotse. Abanyamurenge bari hirya no hino ku isi bahuje imitwe, ikibazo cokemuka mu cyumweru kimwe, ababyeyi bagatabarwa, ababyeyi bakabaho neza, ababyeyi bakagira security. Ziriya drone umuti wawo ukabura vuguswe, urarangiye. Abayobozi bari hirya no hino, za mahoro, za gakondo, za hehe, icyo kintu ni recommandation. Ni recommandation rwose. Turabatumye mugende muhuze imitwe, abayobozi ba mitiwalite aho bari hose, muhuze imitwe, icyo kintu mugitekerezeho, icyo kintu muzana umurongo wacu gikemuke. Kuko n'ibindi byose ni mwe mwabikemuye, aba diaspora mwavuje inkomeri, mwagize gute, mwaremesheje abantu, mwagaburiye abantu bari bashonje, mwagaburiye impunzi, mwaraziryamishe, mwarazubakiye, mwishuriye imana b'imfuzi amashuri, mwambitse abapfakazi. Nta kintu mutakoze, nimwe mwagiye muhagarara ku murongo w'imbere mu gukemura ibyo bibazo. Rero mwongere mugende mutekereze kuri icyo kintu gikemuke kuko byose birashoboka. Abanyamurenge bafite ubushobozi, dufite abantu benshi, dufite amafaranga, dutuye hirya no hino ku isi, nta kintu tutokora kugeza amasaha. Mureke gutegereza ngo amahanga ngo ibiki ngo azavuga, ariko natwe turi ku kivi dukora, turimo gukora. Nuko byifashe. Rero nuko byifashe, icyo kintu rwose ni recommandation, kigende gitekerezweho. Ibibazo nka biriya by'ingutu bigomba gukemurwa n'abantu batari ku rugamba. Bariya bari ku rugamba ko baratanga amaraso, ariko natwe ibindi tubikore, tubibakorere rwose. Nuko bimeze. Tureke guhekera mu nduru ngo byagenze gute, ngo bavuze gute. Ibyo ntibigezweho. Kigezweho no gukora. Rero nuko bimeze ku mirongo y'urugamba. Intambara kwirabere epfo ngiyo hariya kuri point zero bari kurwana, ariko n'urundi ruhande ruri hasi, iriya za Byaka na za Nagiheri. Iyo ngiyo babasirikare ntibaravayo, baracyariyo. Hari abantu babyutse batanga amakuru y'incamugongo ngo point zero ngo yafashwe, ngo yagize gute. Tituramenya amakuru neza, ariko ntiyafashwe, irimo n'amadubu n'intare za Sarambwe, ngo zatuwe apana. Baracyari kuri point zero, ndetse no mu birometero 2 niyo bari. Nuko byifashe. Abantu mureke gucika intege, mureke gucika umugongo. Hari amakuru menshi arimo kuza ya propagande, ya kagara, yo guca abantu intege, ngo point zero yafashwe, ngo Rwitsa kuku yafashwe, ngo Mikenke yafashwe, ngo birarumbira. Bari mu mwuka se? Kumaraga ngo urugamba rwogenda kuko ibitekerezo bimeze, siko bimeze. Simvuze ko twirwana bitotsindwa ngo isubira inyuma, yo subira inyuma. Ariko ayo makuru yose mwagiye mwumva ni ibinyoma 100%. Urugamba niko rumeze. Mugende muhumure. Ku rugamba hariho abagabo badashobora gutererana ubwoko, badashobora guhindukira ngo bahunge basize ababyeyi inyuma, ndetse n'abana n'ababyeyi. Nuko byifashe. Reka tunyarukire hariya mu Mitamba, naho urugamba rukomeje kuhabera. Barimo kurwanira hariya hurutse ikibira neza, hariya kuwa Bisibo niho biye barwanira uyu munsi. Niko bimeze. Umwanzi bamukweza mu Mitamba, baramwinjiza mu buhonde, bamwinjiza biriya bibira byose, baramuhurutsa.
ndetse bari bamwikije hariya kuwabiziba hasi bongeye kubazamura ejo babageza hariya kumwijoro w'ikibira kandi ariko naho bari niho urugamba ruri niho barimo kurwanira naho ngaho bunamiye Uvira ni birometero 7 no kugera Uvira kumuntu uko bimeze Uvira nayo izabatombe vuba hanga nubwo leta yigira kuriya aba bagabo batwirwana ndetse na M23 ntimubagaye kuba bararwana na leta ya Kinshasa bakarwana na leta y'u Burundi bakarwana na leta ya Kinshasa bakarwana n'abashanshuro ba Colombia ndetse na nukuvuga ko iyi leta abatwirwana ndetse na M23 cyangwa abasirikari ba AFC cyangwa icyamba cha AFC ko bararwana na leta ya Kinshasa muziko ndiyoroshe bakarwana na leta ya Ndayishimiye leta y'u Burundi bakarwana na leta ya Tanzania bakarwana na leta n'abashanshuro ba Colombia ndetse na Israeli harimo wazalendo benshi cyane hanyuma bakagira n'ibihugu bibashigikiye harimo Amerika irabashigikiye kuko bayihaye ruswa batanze amafaranga menshi kugira ngo ibe mu ruhande rwabo izikomeza ibavuganire ndetse bayemereye ibirombe byinshi hariya birimo n'abiriya bya Rubaya nabyo biri mu byo basinye ko bagomba kubibona bihabwa n'ibindi byinshi muri Kongo murumva ko Trump nabo atobyitesha mwumvisha n'amagambo yavuze hanyuma barimo na leta y'Ubufaransa irabashirikije 100% murabizi namwe mwagiye muyibona Macron avuga ngo ikibuga cy'indege ngo bagomba ngo kugifungura na mahimba n'amatinditindi n'amacubwa n'ubugome bwa Macron yarakeneye ko bagomba gufungura ikibuga kugira ngo binjirire AFC bahite bafata umujyi wa Goma hanyuma hariho leta y'Ububirigi nayo yigize umusponsor wa za genocide zirimo gukorerwa yakorewe mu Rwanda Ububirigi bwarayisponsorinze hanyuma nirimo gukorerwa abatutsi bo muri Kongo iri inyuma ndetse irabashigikiye mu buryo butaziguye iri inyuma yabo ndetse ahubwo iri imbere niyo ifashe iri kuri foro mu buryo bwo gutegura iriya genocide n'abandi tutaramenya ariko barahari murumva ko leta zingahe zingana gutyo ni nyinshi mu gihe zirimo kurwana n'imitwe na AFC murumva nimuzo mubona basubiye inyuma muzo mumenya ko nabo batasubiye inyuma babikeneye hari abantu benshi bababaye ngo bavuye Buvira ngo bagize gute ngo byagenze gute ngo bagiye guteza ngo abaturage b'Uvira ngo ikibazo nta kibazo babateje bari abantu ko bararwana na leta nyinshi abakurikiranye intambara yo muri Nord basubiye inyuma kangahe bageze bagera za Sake bakongera bagasubira muri Sabyinyo bakagera Sake bakongera bagasubira muri Sabyinyo kandi hariho abaturage kandi bikabagiraho ingaruka ta kintu bakoze kitabaye kuko ibyo bakoze Uvira babikoze n'ahandi ta bugambanyi bwabayemo ta deportation yabayemo kuko akagara kabivuga nda kintu cyabaye kidasanzwe siyasa ni kwizimera n'intambara ni kwizimera n'amacenga niko biza bigenda hari n'ikindi kibazo basubiza inyuma bagasubira inyuma rwose babazidiwe Amerika yovuga ukongera ukavuga mwabonye uko byakoze ejo bundi hari Buraya Greenland yarayigaruriye yabaye ntinafashe no muri Amerika mwabonye ibyo bakoze hariya bafata Maduro gutera ikindi gihugu bagafata president amateka n'umugore bakabatwara bakabakura mu buriro bakabajana murumva kuva muri Uvira ari byo bikomeye kuruta guteka president w'ikindi gihugu bagatera igihugu bagafata president rero abantu baza bavuga baziga muzamuvuga amagambo musige ayandi kuko ndago bavuyemo babikeneye bavuyemo barimo kurira kuko hariya hamenetse amaraso batakagombye kuvirira ucyo ngo bayasike amaraso yamenetse bafata Uvira niba babaje kukurusha wewe uvugira hanze Buraya nahe handi bo barababaye kukurusha de plus kuko nibo babonye abana babuye hari Uvira baje gufata Uvira rero twitonde intambara irakomeye tikomeye kubera ko ngo Kongo ikomeye ifite abashigikiye kandi bakomeye baci umugani guhagarara n'ingwe aravoma rero twitonde intambara kwiragenda neza kandi izarangira reka dukubitira hara muri Fizi hariya habaye hariho ibigo za training ko baratoza abana baba bembe n'abapfurero ngo bazaze kurimbura abanyamurenge ico kigo iyo training ndango umusipoza umuyobozi wayo ni yakutumburiye niwe wasenyeye abanyamurenge cyane mu bandi bose ni nkawe yibona ngo Mazito nibo bantu bari imbere bagiye bakorera abanyamurenge ibintu bibi cyane
rero yakoze ari ntuze training wingi iri hariya za Fizi n'iri hariya za ndayibagiwe ariko ndaza kuhibuka aho ngaho muri Fizi muri territoire ya Fizi ariko muri secteur ya Nganja za Gikonde niho harimo kubera iyo ntuze iyo training wingi. Rero ari ubuhungu nabonye bari kwigisha kurasa, ubwo buhungu nimwe bazaje kurasa he simbizi rwose. Nasetse numva ngiye nko guhera mumubwira ko burasa bukikanga bukazana ikimwira bundi bukagwa igihumura Kalashnikov gusa. Abo rero ariko narumiye n'ugo rw'Imana nuko rero abo ngabo nibo barimo bagiye gutega amadubu n'intare za Sarambwe. Abo bana nariko mbona ni n'abana bato rwose sinzi niba ivyo bintu byemewe kuzana umwana w'imyaka 15 ngo aje mu gisirikare. Akana kare ko karasa ukabona kazanya amosozo kakazana ibimwira controle ndetse n'ibindi byose niyo fuhende basanga bwarko buge bwigirira nabi kuko urabona kataye controle y'umubiri itarimo gukora neza. Kuvanga ikimwira kiraje amosozo akazira rimwe rikimwira n'amarira ni ibintu bibarenze. Rero ibyo nazo birakomeje kandi abo bana ko barabashiramo ideologie ya genocide. Abo bana babembe bose barayisanganwe. Abo ngabo nibo barimo gutoza bakomeje kwitegura urugamba. Barabivuze bonyine Yakutumba yarabivuze igihe biyungaga n'abapfurero baravuga ngo twebwe ntitugomba gusubiranamo, umwazi wacu ari mu Minembwe. Ukeneye kwica azamuke, ukeneye gukora practice yo kwica azamuke mu Minembwe, ukeneye kwitoza kwica azamuke mu Minembwe. Hariho materiel didactique n'abanyamurenge. Rero niyo gahunda yabo niko bameze nuko byifashe. Za Baraka haracyariho kakavuyo kabazalendo iho ndiharatekana nubu ko barahinda bagenda banyaga bagenda bica abantu bagenda bafata abandi ku ngufu nuko byifashe mu mujyi wa Baraka. Ariko bafite ubwoba kuva za Bibogobo Ibaraka za Bibogobogo aho za Mutambara bafite ubwoba bw'amadumu n'intare za Sarambwe kuko zatangiye kwivugira hejuru yabo. Bafite ubwoba bwinshi cyane. Rero bitegura amadubu agiye kubamanukaho kandi azabagirira nabi kuko abataziyunga nabo tago bizaborohera, bizabera ibintu bikomeye cyane. Uvira hamaze gutekana bukeya wazalendo baratuje, bamwe babazamuye ku Kirunga mu Ntambara niyo bajya bari kubanyaga abantu. Umutekano ubaye nk'ugaruka kuko babafatiye nk'ibihano basa n'abacecetse ndetse na M23 iri aho ngaho ku marembo za Kabunambo. Ni ngaho bamwe bagiye bahunga kuko baza bahunga vuba. Iyo umvisha amasasu gusa baba bahunze. Rero niyo mpamvu akanyombza ku mutekano kagarutse mu mujyi wa Uvira baracyatekanye kubera ko amasasu ari kuvugira hari Kabunambo. Nico caba ndimubwira ngo bahunze ibindi cyangwa bumviye itegeko ry'abayobozi babo nuko amasasu ari kuvugira hari. Niyo mpamvu batuje. Rero nuko byifashe aha muri situation ya none. Amakuru twakomeje kuyabura cyane kubera impamvu za network. Muratwihanganira ariko araza kuboneka uko biri kose. Mugira amahoro y'Imana, murare neza, murota Imana. Twongere duhore mu gitondo tubabwira uko bizaba bimeze ku mirongo y'urugamba ndetse n'ahandi hose. Mugira amahoro.